Živjo! Danes se bomo pogovarjali o vikanju in tikanju. Vikanje in tikanje. Vikanje means addressing people formally. The noun is vikati. Tikanje means addressing people informally. The noun is tikati. Vi means you for plural. Ti means you for singular. Ko vikamo, uporabljamo obliko glagola za osebo vi, čeprav govorimo z eno osebo. Ko tikamo, uporabljamo obliko glagola za osebo ti. Kdaj vikamo? Splošno pravilo je, da vikamo v formalnih situacijah ter osebe, ki so starejše od nas. Vikamo na primer učitelje, zdravnike, uradnike in tako dalje. Ob prvem stiku običajno vikamo sodelavce, kasneje pa se lahko dogovorimo za tikanje. V neformalnih situacijah včasih težko presodimo, ali naj osebo vikamo ali tikamo. Če ste v dvomih, je bolj vljudno, da začnete z vikanjem in potem po dogovoru preidete na tikanje. Kako preiti na tikanje? Here we have different examples of how you can propose to another person to switch from vikanje to tikanje. Ali se lahko prosim tikava? Bi vam bilo v redu, če se tikava? Lahko me tikate? Prosim, če me tikate. Dajva se prosim tikati. Dajte me prosim tikati. Glagol biti. Let's look at the example of the verb to be. If we use tikanje, we say kako si. If we use vikanje, we say kako ste. Glagol prihajati. Another example that we have is verb to come. If we use tikanje, we say od kod prihajaš. If we use vikanje, we say od kod prihajate. And we follow the same logic for all other verbs. We will come more in contact with tikanje and vikanje when we have a lesson on greetings. So stay tuned until then. Thank you for watching. If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you next time.